Подписаться кнопкасын басып, жана ошондой эле жанындагы коңгуроonu басып, элге кызмат кылууга салымыңызды кошуңуз. Assalamu alaikum. Universal Gage'in katbolçular bugün Özgün Mal Pazarın attan aldı sattı basım bekçiyiz. Yaşlı taşılıp kısak videonun başına geçelim sayın. Like, patüskü alınızlar, komentere жазыңыздар. Annemese kettik. Bugün kutsulan 2019 23 dekabr. Annemese kettik. Başka aldı. Ол пыштыны 150 миң сом, 120 миң сом баа болуп тур. Бербей койдун атат дейси. Улагына гарантия берем деп атат. Бул жазгы экасы дейт 150 миң сом дейт. Баа болду эле экен. Улагы үйрү бардыгы бар дейт. Иштем кыла берет. Универсал деп атат. Boyun uzunluğu 1.80-1.90 çıksa gerek. Boyu mu? Boyu 1.70. 1.70 be. Başını aç. Başının ayağını yok. Başını ayağını bileç. Uçamaz. 2'den aşağı da. 2'den aşağı. 2'den aşağı. 5 asya attı. 130 ming so'm, 95 ming so'm baho olzat. Ulag yürü bardığı var eken. $10.000 kalın kalmak istiyoruz. $10.000 mı? Bekten göre 95 metreden 5 metreden. Düz lira atası mı? Hadi. Tamam. 100 beri aldı. 110 da tur var ya buna. 100 ming so'm so'rab atgan, 100 ming so'm bersang alasin dedi. Onu alıp bir almayayım dedim. Başkalık çaytı oldu. Sen alasın, alasın daha iyi dedim. İşte böyle. Şu adam menet gibi. Bilip duramıyor, men etmeyen biz bayağı. Bizlere menet kılap geldim. Baktım. Biraz da şunu aşıp satar. 500 milyon aşıp satar. Aynen. Sat. Satsın bulat mesela. Yok aga, ver şunu. Bu patolog şunu alıyor da. Beş yok kalkta geliyor. Alade salva. Alala. 95 ming so'm berib qo'ydi. Bo'ldi. Geçten 70 ming so'm, 63 ming so'm baho oldu. Berib qo'ydi da deysi. Mingi? Hakkası kaçta bunda? Mingi deydi. $120 ming so'm deydi. 100 ming so'm baho oldu. Berib qo'ydi da deysi. Ha. Mingi emasmi so'raymiz? Deysi mingi deb atat. Ол keltataydi 120 ming so'm deydi. Bozor surayli ekan. Aytadi, mingi dedi. 80 ming so'm deydi. 60 ming so'm baho oldu. Berib qo'ydi da deysi. Mingi emasmi? Mingi endi yuratilgan da. Bir ay ezip. Özünüz ham aldınız mı? Ben aldım. Kaç oldu? Aldım deyip 90 ming so'm deydi. Bozor surayli ekan. Ha, 100 ming so'm deydi. 80 ming so'm beribdi. Berberdi o da deysi.
Ол жаңасы 130 миң сом дейт, базар 100 миң сом сураптыр. Булага чабылганда болот. Анда 200 миң сом дейт. Базар сүрөй элекен. Пародос кандай айтсам билбейм деди. Yok satmayı takşıyor. Асы де 150 миң сом дейт. Булагынан гарантия берем деп атат. Азыр мыякта баа болуп атат. 85 миң сом. Азыр канча чыккан экен көрөбүз. Немeye çağırdım? 85 миң сомго бербей койду. Işte алыныптыр. 130 миң сомго. Улага чабылган эмес экен деп атат. Жетmişten koydu. Hadi verdin de gel. Жаңасы 120 миң сом дейт. 80 миң сом баа болуп тур. Бербей койдум деп атайсы. Улаг үйүрү бардыгы бар экен. Отто 100 миң сом дейт. Жазгы 3 асы экен. 80 миң сом баа болуп тур. Бербей койдум деп атайсы. Улагын көргөн эмеспиз деди. Умтулуп жатат. Топко келген. Зәрзәс күчтүү деп. 65 миң сом дейт. 60 миң сом баа болуп тур. Бербей койдум деп атайсы. Жөнөкөй рабочий деп атат. Мына 80 миң сом дейт. Азыр базарда эмне жанына баа болуп атат. Канча берген экенин билип беребиз. Жаңы эле минингелин үйрөтүп эле атышат. Ойноп эле атат. Kaça maksat? 55 verdi. 55 миң сом берип атат экен. Sen kaça verdin? Ya bu zadlı iken bunun başı. Kança olsa satarsın kan. Bunda el açsan. Açı 70'e vermedim kasaplarga. Ya ayıp koy. Bunu kasap baba emas. Oy baktın mı? Bol işler. Oğlum. 60 ming berem tutpatira. Bersen ber, berбесең özüң bil. 60 миң сом берип берди. Ешким албайт. Касаптарга 70 миң сомго бербей койгон элем деди. Ber. 60 ming. Razı olsun. Ahmet aka. Var içinde var. Yok 60 ming olsa berim lan. İçine var. Biroq bütün attın ele pulu болуп атат айтканда. Aka. Бунун кайерде минусу бар ага? Çoğun Кайерде минусу бар? Zadlı. Кандай жазатын? Имсең артқа кетти. Ошонусун көрүп эле ошонундан кайыл болуп алып атам. Айнымай жок. Çok iyi. Бар береке бүттү. Бар. Разсыңбы? Çok. 60 ming. Ка. Bu zadnıydı ешким албайт укам. Только soyuş erkek kasap. Ол соя турган эти жок укам муну. Aka 5 gün gücüme болуп койсо şey болот aka. Бир жума эмес, ой, 3 айда сорго семирет. 40 күндө семир. Койгун, каяктагы күн. Ке, разсыңбы? Бер. Сат шуну. İçine var. Yo, сат укам. Даң эле сурап койдум мен. Разы бол бер. Сат, bunu дыйкан эч вакыт албайт. Разы болсоң, мен буну Казакстанга жок кылам. Бар, разы болуп берсең алам. Сүрөткө түшүп кал жанында. Кетет Казакстанга. Kança maksatта? 60 ming. Zadny eкен, мына 60 миң сомго бербей атат. Verir жақсы. Sögün ele aldınız. Ошону
Veresin mi? Vereyim aka sizge. O 60'a veresin mi? 60 yıl sonra beriyor koydu. Sportqa qo'yilgan aqchalar. Cho'ng utishlar.